Thikũ 36 mbere ya gĩthurano kĩnene, Mũteithia wa Raila Martha Karua atinda kaunti ya Nairobi akiuga aikia kura milioni 4. Kuma Kangemi, Dagoretti, Marigiti na Muthia kuinĩkĩrĩria gĩthũrai gĩa 45. Karua aumĩtwo thutha nĩ mbũtũ ya Azimio kaunti-inĩ ya Nairobi arĩ hamwe na mũhũrani wao Governor Polycarp Igathe, augĩte a Kenya no meikie kĩana ngingo mangĩgathura ateti mararuta mĩkana ona matonete itĩ, mĩario ĩno ĩkĩerekerio mũnini wa President William Ruto na mbũtũ yake ya Kenya Kwanza. Kuna wengine wanatuambia kwamba kwa sababu Uhuru amekataa kumwekea mkono ati akichukua uongozi anafunga Uhuru, na makosa ya huyo mtu mwenye anaongea ni mingi kushinda ya Uhuru. Tukianza kufunga watu tutaanza na yeye. Tuwe na subra, tusianze kutoa vitisho kwa wenzetu. Na kwa niaba ya Azimio nataka kuelezea wote, hata wapinzani wetu, sababu hata mpinzani ni Mkenya kama sisi, ni binadamu kama sisi. Sisi hatufikirii wapinzani ni maadui, wapinzani ni ndugu zetu. Riboti cia atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ina mũbango wa gũkana kuithia President Kenyatta Machira rĩu ikĩrĩkana nĩ kĩonereria kĩa atongoria matarĩ na gĩtĩo kũrĩ wathani na wabici ya President. Hakuna nchi inaweza kuwa na viongozi wawili. Hakuna shule inaweza kuwa na headmaster wawili. Na kama huwezi kuheshimu boss wako, wewe ukiwa boss, nani atakuheshimu? Hakuna siku wakisema wakitoa Moi wataenda kumfunga. Sasa huyu ndugu yetu ameanza kusema ati atafunga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mmesikia hiyo? Tunataka kuchagua viongozi roho safi. Hii kitu haitaki makasiriko, kila mtu apigiwe kura na bila vitisho yoyote. Karua athiĩte na mbere kuga ungumania no nginyagia ũhũranwo naguo, ũteti ũtegũkungia ihoya rĩake rĩu kũrĩ a Kenya metheme gũkana ikĩria ateti marĩ na maroro ma ungumania kura. Sheria itatumika kwa kila mtu sawa sawa, awe mtoto wetu, awe rafiki, awe mpinzani. Sheria ya Kenya ni moja na hakuna mtu tutaanza kupatia vitisho. Hiyo siyo desturi ya wana Azimio. Ihinda-inĩ o rĩu no rĩtia aikari a Nairobi magathura thuti ya ateti a ngwatanĩro ya Azimio, mĩario ĩrĩa yamũkĩrĩtio nĩ ateti arĩa maranyotera iturwa ngũrani kaunti-inĩ ĩno. Tukiwa na mwenzangu Profesa Kaloki ambaye ndio deputy governor wetu, na tunakuja kustawisha jamii, tupige umaskini na njaa, tunakuja kuboresha uchumi na pia tunakuja kuimarisha mazingira. Muthenya wa rũciũ Karua agatwara kambeni ciake kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa agatuĩkania matũra matiganĩte. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.